chairman tai chini borong belang judges song no ang belake hambai maya faro season 1 ni winner ang ngi mangala khamu borong ni naikul mung borong ni hamjang ni bagino ang tini season 1 ni winner ngi nai tini odong sa sakawo norong bai ko kisha shalai nani baginai ma phaija ngate belake na hambai ang borong tewsham ani khabai hamjang ma te ani chiwaya faro tai ani season 1 ni journey no ang sana thang kangkai belai no ani bagi ketale mane experience to mani karon ang to ati Tripura Idol season 1 start rogo Tripura wo ang tibu tongya ba Delhi wo tonggo ba ge Delhi ni phai si chini Tripura hasteo phai audition le phai ani hinkai tai first ge folk song rogo ba asuk agi recap jagya ge abo ungma pore sang Tripura Idol ni awai ungma pore sang chini folk song rong no kisa henare ne jago ge apura saimang ka chini folk song ro chini agi ni ko recap mung ro busuk khana to khani nai ga abo recapri audition na thangka thangai nai chini bolang bana sarsang tongmani afaro bolang jaja ge ana select khaika khaima yagulo o dongsa sakaunun ani journey starting mani abu waike chengte ang bahike winner mi thangka saisi manliya belai khanu afaro khadung kha jangjak tongmani nge tai sana thangka ke o Tripura Idol angma yagulo winner ang thangma pore onek kaham opportunities mangkha like chini honorable governor chini honorable chini CM sani buskango boring buskango buchawi nai kaisa stage dongsa share khaine recapna ni shape mangkha abang te belai khanu ang hambai mai fure chini TDRC government no tai Tripura Idol songsanai chini okra rok no belai khanu hambai mai faro tai sana thang ke Tripura Idol pamai na gulo ani ro call chok pai kha saregama pani bagi dai inkai Rupesh Devarma chung saregama pani team ni call khayo inkai nung to Tripura Idol season 1 ni winner inkai tamo nung chini a show no participate khai manai da ini call chok pai inkai ang to khatung kha jangai ang tai Delhi wa fro inkai Delhi ni gana singui tong ba audition inkai thage audition rika inkai audition rema yagolo first round select ka second round ka third round ka ke fourth round TV round ang fro afro ke ani no kuno chayar angkhana afro ke TV round ke select ngi manliya haipon ang khabai liya ang abon te kisha phani ni ang na khaje ani no mistake tongna ang te bo kaham ke khai manai hini nai inka ang te bo chai tong nai chini Tripura sani bukung nok te bo kuchu khaina bagi nai o Tripura Idol ang phai nei sini jaga ne te bo sini jak tong khini te bo chai tong nai thanga ni nai te bo national platform rogo abu chai tong nai ang kai tabuk te chini season 2 start angui tongo ke abun bagai ang chini je final contestant dong no ang all the best tai ani hamjang mari ho karon norong kaham ke practice khainai kaham ke risabi phai ka ke norong te phun nargi mangala norong risabi tong di asun nervous tang di kisa misa to nervous ngai no haifono norong kaham ke richamna chai tok di tai chini Tripura shane bu mung norong te bu kuchu ka di hine jang abunu khakai hambai Jo to buskanga chujak tongnai ani honorable sir CM sir Suhel te jini EM sir Suhel te CM sir Purnachandra Jamatia bleke hambai maru sir o shep ka hamrumani bagai te jinin jimi nor or buskanga nogai manai grand opening ceremony tinin jimi jini season 2 Tripura Idol season 2 chengsawi rizakha te bleke hambai o sal keduk masalo te wisa bosor kaisan poreo te wisa o shep ka hamrumani bagai te ang kisah tini ani laijak bisio ani Tripura Idol season 1 ang je tisha 10 testimony saklat ne ang agi rahel tongmani but jefur Tripura Idol phaika ang omheklai platform ka hamane ang sini jagia ang hainam bins kisar sabo amti rokin ang sini jatongan but Tripura Idol phaipron jimi ani je sinimong changes kabang mangkha ang onyo platform rogor sanan bagai ang jora mangkha te kabang mang bro bai ang sinijaka ang agi tongmani bahai tabu tongane onek ngkang belike appreciate ngo ang oro bus kangom pasajak te jini sar song kabang ma tongo ang oro haike tabu jara pasanani ani sak bayang khumta kre but specially sir o edc hapang ni ngai jini sir Suhel song jotono belike hambai maruwa jini sir Purnachandra song o kaham roman bagai
Geseng kebangan ang omna lang sana musungo tabuk je season 2 o je participate khane audition renai rongno never give up try hard ge practice black no nango norok khata baidi tei life changes kabang mana tongo chini bisingo resa pungiti belai no changes tongo ge norok kha bai away audition idi thiklano all the best everyone